Hello mundina namiti ho si limna kahin nei ki ron chule tu ni khu tolbol ni sim som le thum sang ni le som ni le guma ding in jong thusu chum ho phun do na nei ki taw hi ti Turachanpur to kangpo pi ki jot man lampia ki jot paji kharamwai phe khu koma lengmai na ga khu iring na ga ten simpania ki pet amo huwa lampi an kha jiovin gari phawep kharamwai phe khu le lemkhung hlang atang den ovin hi iring na ga hon lampi a kha jiu hi achi sa January ni sim som la khada chu SO group thing noi hon iring na ga khuwa waiting set to na le thildang dang ho anasu siu vitia ngo na ani wa hi lengmei hon iring na ga khuwa sungphu khada jong kuki len le stiawi ti thu chang akiji tia ngo na ani wa hi Hijia thu ki ji chu social media chum chu ma jong anata do vina hi sung phua thu chang ki ji le hiji thil ki bol chu deilo wa sa na iring na ga khumi pi hon simpania to mun ki phin na aneuwa lampi a khaw hi atiu vi hiji tol hon chun KNFP lamkai khanin iring na ga chairman phone bolin gi na ahin bokla hi atiu hi hiji zo wa chun Meithal choi ko ki thingoi phep jong iring na ga langa ahung ki tolo vitia ngo na ani wa hi thilsu to ki sein kukin pisa wi sade hills ki sin het sa na aneovin lamkai hon bol thei chan sei thei chan chule tawna thei chana atawa abui piwa hi atiuvi hizong le gel to banglowin athu hi apena sei la le sulhapzo a hi tapun hiti chun lamkai ho le iring na ga te to ke ho na chu abani macha aphalamin achala thei tapu atiuvi simpatnya azot na dimun lungzo lowa tangdan zo si kisin phamo asa naw ahin phongwin sawe sade hills gamkai mi ho hinga khuljin atang den ho lupna to na le agena zo chana abol theilam chi ova angai tu pi dewin tipna aneuwin hi hiji THUSOH ki ji chana hi thu het be ima om nai pui Manipur Governor Ajay Kumar Balain Phaichama ki phinane meite IGP ho koma Manipur sunga buffer zone pui ati 18 Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi Convener Khuraizam Athobain THUSOH mi ho koma asina hi Governor Pan hiji thu hi simpatnya chu IDPS thalheng mi phep ho to Kokomi lamkai ho koma anase hi Sarkara kun IDP ho a in chiwa kinungle sa na ding to gun muthia lojia Meite IDP ho to Kokomi hon kiphin na anneyowa Governor koma memorandum pi ludinga Governor chen na lokbawan anazurwa hi kiphin nei ho chu takilambam leikaya kipat kizot panova lokbawan anazut nawa Rapid Action Force Central Reserve Police Force le Manipur Police on masanga kaisam para anatin wahi hichia kiphin nei IDP lamkai phep le Kokomi lamkai phem ho chu Governor to Chief Secretary teni kimu piding in phalna anapiu winahi Governor to Chief Secretary to pungka khatwer akheuzo nungwa lokbawana pen ahung pot phadovin athoba in THUSOH mi ho koma thu phep anasei nahi athoba in aseina chun Governor koma Manipura buffer zone ki seijing thu akepodoin hichia chun Governor in Manipur Sarkar wai hopna noya buffer zone puyatin buffer zone dana ki seichu thu di lo hitin donbun na ahin piati Kokomin achi sa December sang ni le som ni langa la Manipur Sarkar koma memorandum anapi luru donbun na jong Sarkarin ahin bolding ahidan Governorin asayetin athobain asaibe kidi Manipura buffer zone lole kichi pilo ahidan Sarkara kuna hilchi na neidingin Governor jong anomi tin jong asayi Kuki zote dinga separate administration Union Territory kingena seipona nei kit na dingle Kuki zote Manipura Sarkar simna panglo ding a hiwiti langsam na dingin ahung lung ding January ni simsom dalile Churachan pula mi piki zot na ding a hi Hichia mi piki zot na ding hi Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF to gunanoya ding a hi tolhonin simpat ni chun THUSOH ahin bolovina hi mi piki zot na dinga kisu khom no mun hi sirmat lian tul to koita lian tur hi dinga hin jingka nidan som la khat le mi piki zot na kipana peace ground nga ki zot na panla ho kisu khom dinga hi peace ground nga hi mi piki loi khom na lamkai hon thu sei na anei diwa hi mi piki zot na kuki zo ki loi khom na lamkai simlai le apang thei zo sin
panla dingin ideal lefin nge na aneuvin hi mi pi ki zot na ding ni khule school ho kha dingin nge na aneuvin lamlin koma dukan ho zong jingkan den som la khada ki pad nilha nidan ni chen kha dingin zong tem na aneuvin hi Rajanpur sunga mi pi don ding tui to ke seya sum korwei na chum chum ni hon hichini khule mi pi ho don ding tui apo do deuvin nge na zong aneuvi hito gelhan sun United Kuki National Army UK ne Government of Kuki gamin public rally support na thupun ahin neu na hi ahung lung ding January nisim som lali sang ni le som ni le gup Wednesday public rally ITLF makai na kin gon hi mi pi atam thei pe na panla din het sa na akinezi chule zuiding anuiza ho hi hechi uhiti khatna rally phat ki chei ka koiman kailhang ti chu bazal ahan loading gari zong rally adia leile ti lo koima mo wa loading a het sa hi Nina khozo sia hausa ahi lo le yur club hon khomi chi ki kim na dia amakai ding insu na ki kim chi ding koi tabang hausa ahi lo le khomi ki kim lo ki holding kim lo ho dang ka lak nga fine ki bolding a hi chule mi pi ki phin na ki pa ding to kil hana agu agala sarkar sim do na dia panla ki gu 2000 organization in khol na akinei jingin ata su om kha le thu phun ki nei sa bonga toigam koi mi ti lova achan ding dol kichan sa ding a hi hejigal hi izolo leo malam timpi azinge ti sumilova nampi meiwa apangchi din nammi te tim hi wetin UK ne Department of Information hakun public rally to ke seya support na thupun chun asai na hi Kuki zo MLA hon achi sa me nisim som na ni sang ni le som ne thuma Kuki zo te Manipur to alo theilowa ki khan ahi dan anasei uchu ape cha jingwa hichi a phun do na anei nawa kun akinung chon diu ki pom theilo ding a hi tin Young Pete Association general headquarter in asewin hi Young Pete Association in simpani chun THUSOH abolwin Manipura sarkar sim ding thu akiseizin KUKI na akineyin Kuki zo MLA hole mi pi hozong Manipur sarkar sima pan ala lo diwin thulu na akineyetin aphong do uvi meiti ho chenamun ho pat Kuki zo ho kino do ahi ta zin kita san na athasamin vai hom na noi khada chamta chen khom khit ding hi thei talo ahi atiuvi Kuki zo te chamna le bit na nei puma hin kho aman theina dingole amhodinga political solution khat aum theina dingin Kuki zo mi pi kiloi khom na MLA le SO group ho kilung khat da am jing ding ngai hi atiuvi Kuki zo ho dinga political solution chu IPA in atosana adin pi jing dinga hi tin asei kirovin Kuki zo te nge na alol hin to ka sia sarkar sim na ding to gun ho pan lo ding in mizo si tip na aneu vina hi Manipur Legislative Assembly Speaker Thokchom Sajabrata in State Assembly suspended animation a omjing lain Center a High Command thupi dungzuya Manipura Popular Government February nisim somla thumakun kipanta ding in hangsanta in asaina hi in far Oriental Club a second Irawat Trophy DN Nai 5 SI Open Football Tournament a asaina Speaker Pachun Former recommendation pete ding din monin ding hi zongle mi pi hon president rukila do ding ata sanova akinep ding ovin anasei na hi Manipura meeting chung thua thudo ho adon putna chun ti hei sa jabratain officer invitation imacha akimulo dan asein hi zongle hi chi propose meeting thu ahead dan mi pi ho hi nga asei na hi PM Street School Jawaharlal Navodaya Vidyalaya Rajanpura Lateral Entry Selection Test LEST Class 9 le Class 11 dinga min anapilu josin January nisim somla thumaki pet Office R sunga JNV Rajanpura admit card akila theo hetai JNV Principal in Simpani chun hetsana ahinein Class 9 le Class 11 hodinga LEST hi India sung pumpia 2 February nisim segile ki boldinga hiati Zomi Reunification Organization Zoro Ministry of Planning and Social Development Department in Zomi te operational area sunga Gamzu dingle Husim ding Zosin Ministry ahead sa masate te diwa hitin thupuna bol vi Ministry thupunin asaina chun
tulaya zomitia operational area sunga inmun ki hom ho ivet ting le limchen lo na tabong thulela uma herahin adia inmun hom hon lamlin ding neu cha cha awat jiwin gari leile na ding chen ki lemchang lo helin abol jiwi atiuwi hichiji chun inmun hom hon lamlin anyau pena awailang fitsomnia odo te te diwin hetsa na aneuwin somni phalowa inmun ki hop na mun ho chu vengsung village authority to ki thua lampi asu THUSOH ke diwa hi tin asayuwina hi hijito ki matchun achi sa kumsangni le somnia para tuni changeya inmun hom hole mabana hin hom ding hon Ministry of Planning and Social Development JRO koma February ni sim somni legi sangni le somni lugu masanga ki report dingin hetsa na zong abol kirovi yam tia hechi hetsa na thupi limsa lo omle amoho chungthu JRO in aseiding mozo si akipu ding wa hi tin hetsa thupun chun asei ben hi Manipur VDF Employees Welfare Association Manipurin Sarkar koma VDF hodinga nge na chum aniu to lhona infara ki zo na neiding atiu chu Churachandpur District Village Defence Force Welfare Association in tasat na thu aphong vina hi Manipur VDF Employees Welfare Association ho hin Sarkar koma VDF hodinga zong 18 of the Police Act chi sa ding Service Regulation chungchang le Honorarium kalsa ding nge na achi sa December ni sim som ni thum sang ni le som ni langa kipat arm down and pen down strike anaparwa hitai amoho nge na chum chu velhadinga Manipur Sarkar in committee zong ansima hitai hinla tu ni chana amoho nge na ho hi Sarkar in adon pi lo la hi hichiji chun Sarkar in VDF ho nge na chum to kisya January ni sim som langa chana to gun kha anei lo le Manipur sunga district som lagub hoa VDF hon infara lamzot na anei di wahitin All Manipur VDF Employees Welfare Association in anapun do wahi Manipur Petroleum Dealers Fraternity MPDF in achi sa January nisim som lakha chun meeting khat abolovin hitia chun phatib lowa phaijama petrol pump ki khato kiseya kipina ki bol hole petrol pump hon ki dingdan ho asei khomovin ahin la ki thulu na imacha anasimpo vinahi wanghomni nila alanga Bisnupur district moiranga Ilidas First Station boma kibulu na thilsu delo vatsa jia January nisim som nila alanga kun phatib lowa phaicham district sung petrol pump ho ki kha hetai meeting anei na wachun ke thulu na imacha asimpo win oil pump ho jong ke honglo lighting a hizia mi pi te gan theding din mona umlo a hitawi hitia oil pump ke hong khat boma ke bulu kiti hi thilneo a hepun hizia government in nge na thum ki nei ho ahin su bulit lo lai sia oil pump ho ke honglo ding a hitin MPDF chun asi tu su mi ho to keulim naw khada MPDF alam kai khadin achi sani khu chun MG Avenue a hotel nimla KUKI na kha anakinin wapom ho handing le honloading chungchanga phasot pi ka ki hole mo veti government anupo le jingle thaya ki hoding ka tiwahin ahin la ka nge uthum ho hi aung ki su bulhe ding ka deu veti gelot hi khat chu achi sa January nisim ki jan 830 waljep chun merhel lo phebin moiranga Ilidas First Station le December nisim gup nilha alang chun in Faris district koiringe ya pom khana bom anasep lu vina hi hitia boma ki gi na le ke bulu na delo wa sa zia MPDF in ki phin na ki bola phatib lowa oil pump ho ki kha hi atiwi mabana hi tabong thil asu ki lo na dingin MPDF in government hi nga nge na anizin hi chi hi khanto lo na khat a hi na bana mi pi te gan thei na bem hi dinga hi tin MPDF member lam kai pa chan asei kiri tulang hi boma ke bulu se bo hi talowa oil pump staff ho ke puimang na le delo ta chalo na ho zong ki hejing pan a hitai ti bama ke bulu zia MS Ilidas First Station a thil kyu ki si ho government in ahin le di dingin asejin ban to gun ho zong hin bol hanati ta sanum ta thul ki mukha chun asei bena chi sa January nisim somna ni nilha alam ni den khat vel ting le chief secretary lam kaina state government to all secretary na ke khom na khat ki nei ding a hin chuting le hechi meeting hi hunglo hingding kine mo metin a sei be local community hall le khumi te ho phat chum na ding chule sepei hall le milam ho ka ke gui jam na
suhat beche na ding na to abol singo to kilhonin 112 Battalion CRPF hon jan hi chun IG Manipur and Nagaland sector head pin noya CRPF hon civic action program G112 koi camp location Fort IRB camp village THU Senapati police station chule Senapati district a Kingun among kirovina hi Kingun chun second in command 112 Battalion CRPF Deepak Kumar Jinkuni na pangin TS Baite SC Durgas Dote SCMO Hengam Thangar MPS SDPO Senapati Inspector P Fogre A OC C142 Inspector Amarnath Misra OC G112 Battalion CRPF Village Authority le Youth Club member ho Khomi le Chanwo Chang dinga lom hon jong pan alawi kin kun ki pan to kilhon chun Chanwo Chang ho Vono le wato no ho a ho piovin am ho dinga income khat aki sim theina diwa ki hom do a hi ati Chanwo Chang ho chu atam zo hingbung le marin mei khomi te a hiwi 112 battalion ho thalhengin Deepak Kumarin kinguna pan la ho limna aniin ho chairman RK Ramping le Marin May Village Secretary Teni Son Khu VA member hole Hijikin kun lolhin adinga banla zo si chunga ki pathu asei mabana jong CRPF photo ki thu khom jing dingin Kumarin khumi te til khona le tipna anei na hi Humi ten jong hi tabang na to pha ahin bol jalovin 112 battalion CRPF pho chunga ki pathu asei vi Achi sa niden somniali sungsun security force ole Manipur police on gamsung munphema search operation abol vit hechia chun Tenopur district a kunin yaba tablet kg 5.89 amando venahi kamna thei ho chu mi thum to ama thawa hi tin officer ho thulut khat chun asiji akimando ho chu James Baite kumsom ni lagi hanni kim Baite kumsom nga le David T. Mate 41 years a hiovin thugu aza adung zuyowa Tengnopur police station area vela ahin tolo gari anakhama hieketi Akimendo khamna thi ho chu international market a dangka krur khat lang hi dinga hi tin officer ho thulut chun asei kidi he thi kha chu yaba tablet hi crazy medicine tia jong ke he ahin Thailand a kisim methamphetamine tabong a hieketi International Agency hon asinawa hichi khamna thei hi World War II lai East Asia langa sipe ho tha ki do do na dinga anaki mangcha zia hin tu lain wang Southeast Asia country ho khamna thei le kingol sa na lampang zain aki mangcha ta ti wei khamna thei ahung kun don le hoilai lampia hungke pulut hamti hulchil na aki nei lai ta ahin hitabong operation ho ki chizom jing dinga hi tin police officer ho thulut chun asei bei Mizoram District Administration somlakhat hon Myanmar kun hungkal jam Mizoram ummi sangsom thum ho biometric 80% tabong chai a hi thu Home Department kun officer hon achi sani khu chun asai na hi galjam mi enroll ki bolza 24191 THU 79.41% la Friday ni chu officially record dung zoin Myanmar refugee ho chu mi sangsom thum le zalila som thum le gi da hi tin Mizoram in ana khul do in hi Biometric enrollment chu Aizor Lungleile Silchip district ho chei a hi suin chule Bangladesh a kun refugee ho jong ki chai a hi tai Champai district hi Myanmar refugee tamna pe na hin mi sangsom na sangthum le somku lagi ti chu 79.31% ho enrollment chei a hi chule Longley district hi refugee tamna la ani chan na hin hilai mun hin Bangladesh chitagong hill trade akun refugee ho hiovin 53.33% enrollment chei a hitai chuzong le district sunga Bangladesh refugee mi sangni le somdi le ni na hojong biometric registration ki bolpi wading o hitai enrollment campaign hi ningkum July la ki pana hitan technical langa buina nyau chale gohazu waljin na to an chalbe puna hi Northeastern Khozor district in zong enrollment process 94.19% achain chule Kolasip district a Assam border le Mami district a Tripura to Bangladesh border in zong 93.55% le 90.50% ho achai tawin hi tu ni khwa dinga thu su la khom chum chum phun do na in nei thiu hi chan chu hi tan ti